Aku dah kenapa? Bunda. Udah ambil penting. Lepas bersama. Mati justru. Cak. Pedang Bismillah. Pedang kena betul cak. Pedang bersedia. Kartu yang telah yang first prize kita Arna. Yang baik, you have the nasib. Apa you in the first prize. Pas prize mo. Kena. Nomor yang first prize kita tahu anak R Nyau Ra Le Su. Okay, 27 Kan Farid. Ya. Kapan Ya. Ya kan. Penting itu ada nganya tu. Kalau segip kap sa sudah. Angka dah kata kalau muslim dah. yang ni. Satu dapat dia akan tengah yang second prize. Yang second prize yang dalam draw ini jannah. Empat pun ya tay. R C R Ndru R C R Ndru. Satu yang telah ya kan third prize itu juga berarti Lele anak kelak leh. Kak kelak tiket apa deh? Hari ini pom. Third prize. Kelak. Pakai ada tengah yang ni. Lagi ya. Third prize. Oh, kan. Third prize yang dalam draw ini jannah. Third prize yang ini dalam draw yang ini jannah. Le Ndru So. Le Pra Le Ndru So. Di sini. Tinggal kelak. Ini kelak. Kau nak kap. Translation. Pakai di tengah. Pakai di bawah yang ni. Yang tidak tahu. The first translation. Ini jannah Pak. Pai mohon kelak san. First translation from Le Ndru R Ndru. Le Ndru R Ndru. Okey, saya beli ni di Serau. Iya, okey. Dewa. Dapat dia. Translation WR kelak. The second translation prize second translation prize we bende Ndru bende. Hari apa dah?
Terus. Sudah. Kelar, betul. Third consolation prize. The third consolation prize nya. Betul. Ini tiksak. Betul Trisula. Betul. Sebenarnya baru. Waduh. Betul consolation prize. Nyam. 30677. Leonard Nrunyanya. Nah, pergi Batu. Pergi banyak. Last consolation prize yang nilai kita ini jamnya Pak. Pak ni buat lembar tu lah. Nya.